Yes, reka nongere kubifuriza amahoro y'Imana mukomeze kugubwa neza nshuti bakundwa mubana natwe umunsi kundi mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategura tukabagezaho umunsi ku wundi n'amakuru aba yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'amakuru aba agezweho muri politiki ku rwego mpuzamahanga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa umwanya nk'uyu nguyu ugiye kuntiza iminota yawe mikiya yonyine turebere hamwe amakuru agezweho muri aka kanya. Ni byinshi tugiye kurebera hamwe. Perezida Kagame rero yongeye kwandika amateka ahigika abandi benshi cyane. Rero Perezida ya Paul Kagame yatowe nka perezida mwiza kurusha abandi muri Afurika. Ese byaje kugenda bite? Byanyuze mu zihe nzira? Yongeye kugaruka nyine ku ruhando mpuzamahanga nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe bigenda muri rusange. Reka tubirebere hamwe nako kandi ndaza kukubwira ko Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa RSF Rapid Support Forces urwanya ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Sudani General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Hamdeti, ndetse ndaza kukubwira ko uruzinduko yagiriye mu gihugu cya Kenya mbere yuko aza mu Rwanda rwatumye Sudani hamagaza ambasaderi wayo nyine hariya mu gihugu cya Kenya, ndetse Sudani yamaganira kure iby'iki gihugu cya Kenya. Reka ariyo nkuru dutangiriraho ubundi tuze tubabwira uko byaje kugenda kugira ngo Perezida Kagame atorwe nka perezida mwiza kurusha abandi muri Afurika nyuma yo gutsinda itora yari ahanganyemo na bagenzi be bakomeye cyane. Rero reka maze nkubwire ko Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa RSF Rapid Support Forces urwanya ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Sudani General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Hamdeti. Ibi tugiye kubirebera hamwe gusa nanone kugira ngo ujye bibanira natwe rwose umunsi ku wundi. Ntacyo bisaba, ujye ubonera amakuru ku gihe, nta kindi bisaba rwose. Yuko ureba munsi ya video ahagana iburyo bwa telefone yawe hari akabuto ka subscribe ugakandeho urebe no ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi muri telefone yawe bukwereka inkuru nshyashya ujye uyibona mu bambere. Rero nkuko nari maze kubikubwira na amakuru rero yemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu Mutarama mwaka wa 2024. Iyi minisiteri rero yagize iti Perezida Paul Kagame uyu munsi ku wa gatanu yakiriye General Mohamed Dagalo komanda wa RSF uri kugirira uruzinduko mu bihugu biri muri aka karere ka Afurika. General Dagalo rero yasobanuriye Perezida Kagame uko umwuka wa politike n'umutekano bihagaze hariya mu gihugu cya Sudani ndetse n'intambwe zimaze guterwa ziganisha iki gihugu ku mahoro. Nkuko rero iyi minisiteri yabitangarije, Perezida Paul Kagame yamenyesheje Dagalo ko u Rwanda ruzatanga umusanzu warwo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje bitange umusaruro byitezweho rwose, bitanga umusaruro byitezweho wo guhagarika intambara y'ingabo za Sudani ndetse n'uyu mutwe wa RSF. Rero nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, iyi nyine yagize iti Perezida Paul Kagame yijeje ko u Rwanda ruzatanga umusanzu ku biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara y'igisirikare nyine cya Sudani cyo cyitwa ASAF ndetse na RSF. Yashimangiye ko hakenewe igisubizo cya politiki kugira ngo umubabaro wabo muri Sudani uhagarare. Generali Dagalo mu butumwa yatambukije ku rukuta rwe rwa X yatangaje ko Perezida Kagame yumvise icyerekezo cya RSF gitangirira ku guhagarika intambara kugera ku umutekano n'amahoro no gusubizaho imiyoborere ya gisivile ishingiye kuri demokarasi. Uyu murwanyi agaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyo kwigiraho byinshi by'umwihariko ku bihugu byasenywe n'intambara n'andi makimbirane bashaka amahoro ndetse n'iterambere. Nkuko yakomeje kugenda bitangaza yagize ati twishimira iki gihugu gikomeye cyabaye urugero rwiza ku bihugu byinshi bifite inzozi zo kwikura mu ngaruka z'intambara ndetse n'amakimbirane bikagana ku mahoro n'iterambere. General Dagalo kandi yaherukaga kugira uruzinduko mu gihugu cya Uganda muri Kenya, yahuye n'abakuru b'ibihugu byombi nyine
nyine abagaragariza ko RSF iteganya guhagarika intambara yatangiye muri Mata 2023. Uruzinduko rwa General Dagalo rero kwa William Ruto mu gihugu cya Kenya rwatumye Sudani hamagaza ambasaderi wayo. Sudani ku musoko wa gane tariki ya 4 Mutarama yahamagaje ambasaderi wayo i Nairobi hara mu gihugu cya Kenya mu rwego rwo kwamagana kuba Perezida William Ruto wa Kenya aheruka kwakira General Mohamed Hamdan Dagalo. Uyu General Dagalo niwe ukuriye umutwe witwara gisirikare nyine wa Rapid Support Forces magambo ahinye RSF, umwe nyine umaze igihe mu ntambara n'ingabo za Sudan. Uyu musirikare rero kuva mu mpera z'umwaka ushize ari kugirira nyine ingendo zigiye zitandukanye hano muri Afrika nkuko nabigiye bikubwira. Muri iri tangazo rero ryanyujijwe mu biro ntaramakuru bya Sudani nyine mu magambo ahinye bita CUNA, mu magambo arambuye bita ministries nyine mu magambo arambuye nabyo turaza kunyura tubirebera hamwe mu zindi nkuru ziri buze kugenda zikurikira. Rero Ministeri Sadige yunzemo ko ibiganiro na ambasaderi wa Sudani muri Kenya ari byo bizagena igishoboka cyose ku musaruro w'umubano wa Sudani ndetse na Kenya. Sudani rero yamagaje ambasaderi wayo nyine mu gihe hashize amezi menshi yo na Kenya rwose barebana ayingwe nyuma y'uko ubutegetsi bw'i Nairobi bwakunze kugaragaza ko bwiteguye kugirana ibiganiro n'uruhande rwa General Dagalo mu rwego rwo kumuhuriza mu biganiro na mukeba we Al-Burhan. Uyu musirikare Al-Burhan uyoboye Sudani mu buryo bw'inzibacyuho mu ijambo yagejeje ku baturage be ku bunani yaburiye leta z'ibihugu bya Afrika zikomeje kwakira aba ngo bicanyi ko ziri kwigira abafatanya bikorwa mu bwicanyi buri gukorerwa abaturage ngo ba Sudani. Kuri ubu imibare yerekana ko kuva muri Mata uyu mwaka abarenga ibihumbi 12 bamaze kwicirwa mu ntambara yo muri Sudani, mu gihe ababarirwa muri miliyoni 7 bavuye mu byabo nkuko imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye nyine igenda ibigaragaza. Twereka iby'uru ruzinduko rw'uyu mujenerali wa RSF tubisoreze ahangaha tuze kubigarukaho nyine mu yandi masaha ari imbere. Twe reka dukomereze kuri no nkuru ikomeye cyane kandi ireba buri munyarwanda. Reka ntangire nkubwira ko rero Perezida Paul Kagame yatowe nka perezida mwiza kurusha abandi muri Afrika nyuma yo gutsinda itora yari ahanganyemo n'abagenzi be. Ni itora rero Perezida Kagame yatsinze nyuma yikusanya bitekerezo Paul ikinyamakuru The Kenyans cyo muri Kenya cyakoze cyifashishije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ikinyamakuru gisanzwe gikurikirwa kuri uru rubuga n'abarenga miliyoni 1,600,000. Rero itora ryitabiriwe n'abantu 9,645 ryashyize Paul Kagame nyine ryasize Paul Kagame atowe nka perezida mwiza muri Afrika nyuma yo kugira amajwi 56%. Umukuru w'igihugu yahigitse bagenzi be bari bahatanye barimo William Ruto wa Kenya wagize amajwi 28%, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wagize 17%, cyo kimwe na Boratanibu wa Afrika y'Epfo wagize amajwi 3%. Subwa mbere rero Perezida Paul Kagame atsinda amatora nkaya ngaya kuko munkwibutse ko muri Gashyantare umwaka ushize The Kenyans yakoze ikusanya bitekerezo ryari rigamije gushaka ukwiye kuyobora umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu magambo ahinye bita EAC, mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ayoborwa n'umuntu ko uyoborwa n'umuntu umwe. Nkwibutse ko icyo gihe Perezida Paul Kagame yatsinze itora ku majwi 43% ahigitse abarimo William Ruto nyine w'igihugu cya Kenya, nanone kandi wagize 34%. Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wagize amajwi 9%, cyo kimwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wagize amajwi 18%. Ngayo nguko rero iby'amatora yakozwe. Nkwibutse ko His Excellency Paul Kagame
nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize amajwi 56% nyine mu bantu ibihumbi 9,645 batoye nyine aba perezida ahigika abo bari bahanganye barimo William Ruto, harimo Cyril Ramaphosa, harimo Bola Tinubu wa Afrika y'Epfo, nkuko nyine bitangazwa n'ibijyamakuru bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bibigarukaho. Nyenyemerera dusoreza hanga tuze kugaruka n'izindi ngingo ziremereye cyane ziribuze kuba zigezweho mu kandi kanya kari imbere. Mukomeze mugira ibihe byiza kandi mukomeze ukana subscribe. Ariko nanone ndakubwira ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatandatu ntabwo imirwano yakomeje muri bya bice nababwiye umutwe wa 23 wamaze kugenda ufata. Ibyo bice byose nta mirwano yigeze igaragaramo mu masaha y'igitondo nkuko byakomeje kugenda bitangazwa nyine, haba mu bice bya Mushaki, Kagusa, Ruvunda, Nyamitaba, Bihambwe, Gicanga, Muheto, Kirorirwe, Rucuru, Bunagana, Bwiza, Gicwa, Matanda, Kagundu, Rumangabo n'ahandi hose rwose kuri wa gatandatu hari amahoro mu gitondo cya kare cyane. Nako kandi ngomba kukubwira ko hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo seni yambuye amajwi abakandida 82 biyamamariza imyanya y'ubudepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara bazira amakosa atandukanye nyine bagiye bakora nkuko twabibatangarije mu nkuru zacu zabanje. Ikindi nanone ngomba kukubwira hari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twakomeje kugenda tubigarukaho witwa General Kifko wa FARDC nyuma yuko atangaje ko leta ya Tshisekedi imeze nk'iyatewe n'intozi kandi iyobowe n'abasazi, ubu ari mu mazi abira ndetse amakuru hari ngo yuko uyu munsi rwose yahamagawe hariya Kinshasa ariko aza kuba abyanga cyane. Hari ubuyobozi bumwe na bumwe hariya Kinshasa ngo budashaka ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tugerageje kubanyuza hirya no hino mu kandi kanya turaza tugaruka n'andi makuru kuvuga ku butaka bw'u Burundi ndetse no hirya no hino kwisi muri rusange. Mukomeze muri ibihe byiza turabashimiye, komeze mukane subscribe.